Mudun ya. Tas tadi. Luas, Pak. Ayo. Jangan diharap. Ini kak kalau di pos, jangan kerekan kalau di pos ini.
ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Aduh, ampun lepet. Mak, sama nama. Dito meeting ke. Hiji, loro, telu. Sama hiu saya sampai. Iya. Iya. Jadi gampang baik. Iya, itu tidak. Oh, penting. Mungkin dari Bapak. Ya. Ini sini. Jadi diam dulu sama Bapak lapor. Ya. Saya mangga. Saya. Mangga. Ayo meriung, para pe. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Hadratul muhtaram, para bapak, para kesepuhan, para tokoh nukusin pribadi tipika hormat, alhamdulillah wa syukurillah. Kurang nete karena acara kedua tina rangkaian perhajatan keluarga besar Bapak Imam Tohari Atanafi Wahyu. Oke, Ibu Ingke Komalasari anu langsung sebagai pemangku hajatna nyata pangersana Bapak Daria kali keluarga. Alhamdulillah wa syukurillah didadanget ayeuna nyaeta urang nete kana acara Rasulan Jang Muhammad Bahtiar Tohari Putra oge Neng Aisyah Rasulana Neng Aisyah Tohari Putri Maya Neng Maya anu mudah-mudahan wabil khusus kangge Jang Bahtiar khususna nu baris di Hitan oge Neng Aisyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sing ngejantenkeun keduana murang kali anu soleh kurus solehah. Amin. Senantiasa bakti ka ibu ramana nusa bangsa kali agamana. Oge mudah-mudahan khususna ka Jang Bahtiar oge perhajatan keluarga besar Bapak Imam Tohari sakeluarga tanapi saderek wahyu
dina danget ayeuna pisan anu baris ngagelar acara karnaval arak-arakan dugi ka hari terakhirna senantiasa dipaparinan kelangsaran kelungsuran ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, anu kaduana ilmu anu dikutip ku Simpri Bados pangersa Bapa Darya nyaeta tina haliah perhajatanana nedawidi kasadayana nyuhunkeun doana bobil bisina nu teu rek niat kondangan sing diniatkeun ya Bah. Sing ora duwe sing dadi duwe, sing durung sehat sing muga-mugahan dadi sehat. Ana berkah ingkang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, kali tikituna ka keramat karuhun sadayana anu wengi disebatkeun mudah-mudahan ayeuna ge kasebat. Allah anu langkung muninga sadayana senantiasa aya dina rahmat oge magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan kalayan panjajab kata ti Simpri Bados tiasa ngalebarkeun naon rupi pamaksa dan sohibul bait sakeluarga anu sakumaha jadi angan-angan atanapi jadi cita-citana bobili bisi aya bahasa anu teu kalebarkeun kalayan sababia wasilah urang kumpul ngariung dina ieu patempatan dina hal acara rasulan menjelang acara kitanan oge rasulan Neng Aisyah Bahtiar Putri. Mudah-mudahan segala bahasa sohibul bait sakeluarga senantiasa dilebarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para bapak miwah para saderek sadayana, Simpri Bados bade naros ka panjenengan sadaya kinten-kintena tina ieu acara rasulan Jang Bahtiar Tohari Putra oge Neng Aisyah Tohari Putri kali Neng Maya Simpri Bados bade naros kasadayana bade nyaksian Pak. Nyaksian. Atur nuhun kanggo sadayana nu parantos tiasa kersa ngabuntosan baik tenaga, pikiran oge sumbangsi danana. Simpri Bados selaku wakil ti saderek imam atanapi wahyu oge Bapa Darya sakeluarga teu tiasa naonan wabil khusus ka para tetangga nu parantos diganggu ya Bah. Parantos diganggu waktuna, parantos diganggu istirahatna. Mudah-mudahan anjeun sadayana senantiasa aya dina kawilujenganna Allah Subhanahu wa taala. Oke, Simpri Bados selaku wakil ti saderek Imam Tohari kali Bapa Darya sakeluarga nyuhunkeun dihapunten baik ke para pengobeng, para kabayan, para tamu sadaya nu sami hadir dina ieu patempatan. Bobili bisi aya nu kurang merenah baik tina tata titi sareng tutu sohibul bait sakeluarga eta mangrupikeun kelemahan aya saena dilangkung ti Allah Subhanahu wa taala. Ditutup kalayan bubar luar aya dina berkahna Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kangge acara sepitana enjing Subuh Pak. kangge acara sepitana nyuhunkeun doana mudah-mudahan aya kelancaran dina dinten Sabtu subuh sabada subuh berarti ya Bapak. Sabada subuh mudah-mudahan senantiasa dipaparingan kelancaran ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kangge dina acara tawasul disumanggakeun ka Bapak Amin Dulhani kangge doa disumanggakeun ka pangersana Bapak Wakirasi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حضرة حبيب سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته سيدنا رسول الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى حضرة أولياء وصحبه وسلم وصحابة العلماء سنة جلمي لكتر قرن وسنة سعبد القدير جلال بغداد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا هدي لفترة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بكر وسعد القدير الجيلاني بغداد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأساتذتنا ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات مسالك العبد الله مغفرة وبركة khususun saya Syarif Daitullah karam desa Dul Malik Panjang Cirebon wa khusus saya Surabaya wa khusus saya Sultan Kening Serang Banten Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى جميع أهل قبورهم دارك المؤمنين والمؤمنات وإن صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روح الإنسان بجسد اسمه Bahtiar Bahari Putra Aisyah Wali Maya Sari Badati bulan dulu desa tegangnya barakati surat al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو إلا بما في السماوات وما في الأرض وإن كنتم ما في أنفسكم فسوف يحاسبكم بالله. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله. Anakku sayang, oh anakku sayang, kini masanya kau kan dihitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai anbiya yang dikasihi Allah tersebut.
tersebut waliullah. Amin. Amin. Anakku sayang, oh anakku sayang, kini masanya kau kan dihitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai para anbiya yang dikasihi Allah tersebut waliullah. Aun bari sawa. Astagfirullahaladzim. Surangan bahagia jadinya. Sekali deh, Ustadznya maafnya. Supaya hafal. Anakku sayang, oh anakku sayang, kini masanya kau kan dihitankan menjalankan syariat Nabi Allah Ibrahim sebagai para anbiya yang dikasihi Allah tersebut waliullah. Cukupnya apa tuh? Itu kene wae. Enggak sare doa ayeuna nama. Sore belajarna. Ke sorenya insyaallah. Warna bisa apa? Boho. Oh, شافعنا وكريم وضخينا ومولانا محمد وسلم رضا الله تبارك وتعالى عن سادتنا سادة رسول الله أجمعين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعيم حمدا يوافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم وعلى سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات kepada Imam Tohari dan keluarga, mudah-mudahan hajat muslim berhasil. Assalamualaikum barokah di segala usaha. Bisa mendoakan amin. Siapa bisa mendoakan imam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam yaghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun rabbana waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana warfa'na wa taqabbal wa qadana wa qur'ana wa tahsana wa abudana wa tamin tafsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ij'al wa qabil khair wa baba barakah wa baba nikmah wa baba rizki wa baba kuwati wa baba sihati wa bal jannah fi dini wa dunya wal akhirah sari dunya wa saril akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ayo dipencet. Oh iya Pak. Ayo, ayo Pak, ayo. Kalian. Mati Ardi. Ayo Pak. Ayo. Jangan di sana. Bukan gejala gitu. Nyalain, kira aku serangan baik. Gue